muy kilay ka na ni dawan na tingki palibis na nako kli yawan ay kuki pasa purak dawan bila basta demonan kabya dawan kupyala ka mamita bara kaysa one Bible ka sagbya Oseas 1:19-20 bawin na yawan sta demonan kabya tabi lawi sa Jesus kli aula kaysa wan pura sunaya ay sa gat tingki may kis na naywa naku aslawan daw kram dawan ki radio awal rana ni ay kuki dawan bilam huli kiraba wan kupya kraw kaya dukyara manwan ay sas dawan ki master ki man spirit kamba dawan ki help wan mun biya wan tan kabriya ya dawan diyan naywa wan ay sais mo ba ay sige kumiba nila tabriram kabya thank you pali Jesus ni nara amen Oseas 1:19-20 daw isa Israel yang may daw kam na ban kayara baraman may ay wapali kama latan kakat kan latuan pali may kaikis na bamna yang may brim na baraman wal kasak kam na bara yang lika man dawan kams na ba kaikma testamental mo kra dawan ay luhpya na niwal pramaskum dawkan sin marit wait na bako bahalukan kawal kaysa kay kaya Jesus nahatas bara pastrib balantem kara Jan tatah baraba nakuwiti na isan Jan 3:29 ra marit laka kumra marit taki mayr ka basika wait na maya mayrin bara marit taki wait nika panika bara bal witin aysan ka naniwali bara lilia manis takisa Jesus ay luhpya na ni ay kuki asli ka ba sin upla ay mayawal asli ka ba wal bako sa mansips ma ay si kay kaya Isaiah 54 pay para panika dukyara ay siba Jan ay warka dawkan ay master ka bilas malkan yabal baridi dawkan bara ay liliyatakan witin bara sin Jesus smalkan katnatara one time within naku ay sin John 12:32 naku ay sin mutilay karanani barayang pruam na wina klibuam na ba bara oplasut yang rabri balam na Jesus wiras yang raski bri balam na apia kakataybi lakawal Jesus dos prihinirawan saur ka mana witin bahara pruan bara witin wan mari ka na kilatuan man kay kiba witin wan sa ay latuan ka ba kay ki witin ra uplana ni babalbya Jesus latuan ka kay kiba dukyara ay sinin kara ay disciple ka na nila naku story kumuen John 14:1-3 manani kupyamra uya trabil takiluki kapara gatra barayang rasin kasakluki bas ay sikiwat lara please manis barasa bakwapyakan kaka yang buwi mananira may wiyaya apya kapre manani please kam kumredi daw kaya awni bam na yang wi please kam ready daw kam na ba nin kara kli balam na manani may briway baraba kumika yang aniras na ba please kara manani sin barak kama Jesus tas bara kli
aula mo hikilay kiranan. Witin dia do kiara aula. Witin uba latuan man kay kisa. Ailoh piana nira uba latuan kay kisa. Anuansa yawanay kuki ban kaya please kara iwaya. Kya balay sa Jesus. Kau dos prihinira sabras kan piwara. Witin kli balaya badukyara witin aisin. Matthew 23:37-39 ra. Naku paliwisa. Jerusalem, Jerusalem, man si kaprapit na niba, ikisma. Baragad bila, tuatwil ka na ni, may blikri na nira, wal pa ni sabis maba. Ay mailan luhpyam na ni, asla daw ki, brin ay daw kan. Sin kalila ay luhpya na ni, ay tnawa munuh tara, asla daw ki kan bako. Sa ko naman, apiyawirang. Bam na kaiks, mananiwam tlaba, nah kibila man swinba. Kaniyang buwi mananira, maywis ni. Kli ay cake mapia, nahabila na ni, ay sa mapiwakat. Yam ni palisa, witin kadawan ni namaki, awula pa. Disciple na ni ba? Tayiwan mo hikilay na ni. Sirang iwan, pat na ni Israel luhpiara balaya, dukyara ay sinbawalan time. Disciple na ni ba? Jesus lama palirawih mo ni ki. Naku paliwisa. Temple paskad na ni ba? Kulki mari kan Jesus ra. Sa kuna Jesus, witi na ni rawin. Manani, nahasot kay kisma. Kasak pali maywis na. Walpa wala pura rasin swin kabiapya. Sut kat slingbi sa hukang kabia. Painual ramuh kinani. Nahana ahkya kabiaki. Makabiwalan witinani. I wish. Para Jesus. Sain na ni. Nain ba ay sin. Matthew 24:4 kat manaysips maay si kay kaya. Yang text ka na ni baban may ko na. Andis wal ba man yang ay samna. Pos babilawi sa aman kaiks. Upla kumi senyar ka kunin may munbiara. Naywayuwara muhkilay ka na ni. Yawan bawan dara walis saki. Upla kunin kira ay laltaw kiba. Church tabri bawisa. Manis ba? Smalkan ka na ni ba? Dawan bila katwalay saras. Barakuna. Upla na ni ba ay dara walis ha? Bahastur kawan Jesus pali ay bilawinawan kan ba? Aman paliyawan wandara wali saki, apyayawan trampi ka barakawan sa. Pahinwal sumuhkilay ka na nani. Setan ba, awya mahsida. Jesus, latas barataw ki kantem, dia daw ki kan ba, witin sinsat daw ki wan mari kaisa, anpat daw ki sa sin. Barayawan na Jesus bila aman kais damrawals since kambapain brihki laki kaiks ani ba spirit ka ba right arkunin sa sapa kunayawan trampara kahuisa wala ba wisa war na ni dukyara ay si kabya bara war trabil ka na ni dukyara sin ay si kabya. Sa kunasirang iyo para bahababa ko kaya sa painwalram. Kunawisat natabalik ka kausa. Nataba kausa.
Pain man taka ba ay si cakes. Matthew 24:4-14 ra. Yang diswal baba na isari. Nahadukyan na nina pati tarawin na takisa ray tapya. Mansips mawiyayan hanan nina pati tarawin na takisa. Kuna borska ed bara aumatem. Diara kumuanwisa. Nahas sut na lika. Pat wahwaya. Taka ba sika. Kainwalram. Nami kara. Takrikan muhkilay kranani. Takrikan. Latuan ka ba sin mayrin bibi briyaya. Latuan ka ba wal parakan sa. Bahalatuan ka ba sika. Bibi ba mahka ay subaya. Awar ka na ni ay makitem. Latuan ka ba? Kau karnasa. Mayrin na ni yang nusna mana ni nusma kan experience bribahisma. Right tapya? Latuan ka ba? Kau karna. Jesus nahalatuan ka wal parakan. Kandia mo ni pati tarawin na trabil na ni babaharakan pat. Siknis na ni plunwahwan na ni prari tasbanigban war manis takikan right tapya kunananara witin balaya bailara nahatrabil ka na nina kau karnasa kau latuan sa bara wandarawalaya Jesus padorasa bara Jesus padorasa kaka dia daw kayas maki muhki dia daw kayas maki laikra. 2 Timothy 3:1-15 ba ay si cakes. Apostle Paul ba lista kum daw kan. Diara 20 sat kanani. Bahara mangkansa Bible ra. Bahana ni takikabyate manubas Jesus ba patdorasa. Yang diswal baba na si cakes na. Diyawisa nakuwisa. Bakusin mananitan kabri kayasma natayuan na nila piwa karna na ni balbia. Upla na ni baklaw na ay dukyara ba manluki kabiya. Lalahara latuan kaigbiya. Kakalra kabiya. Barasin diara lalih krakabiya. Bako sa piya mo hikilay ka na nani? Albako piya sa. Gahat mapara ay si kabiya. Ay si kabila walras kabiya. Alay mo hikilay kra. Bako pali sa wanluh piya na ni baray tapya. Turi walras. Barasin tingkikas kabiya. Barasin chochra respikapo kabiya. Ayupli ka na nila latuan bara umpirasin kaigbiya apya. Upla ni na ay sasara na ni kabiya. Aywi na brin ka na ni self alkitakas kras kabiya. Kopyas na ni bara diara pain na ni wahila kabiya. Resto ka ba man na ni ay sikit? Alay mo hilay kara. Bako palisa na hapiwan na ra. Right tapya? Wanluh piya na ni Baturi walras. Bahalis tika 20 saki mo ni ay si cakes baranam komparar muns. One time ka na ra. Baha mo na ni takisa sapa. Baha mo na takisa kaka. Dawan patawlaan takisa right. Mo hilay kara na ni. Barasin mananira text na ni kumkum may case na oplaan paliba testigo kabiyaki Jesus balbia bara Apokalipsis 1 sembara 1 wisa an paliupla kay kaysa bara Tito 2:13 ra barasin Post Thessalonicenses 4:13-18 ra Wikilay ka na ni, nahatext ka na.
Uba importante sa. Uba importante. Bahara wala isisa. Wan latuan kiri ka na ni. Jesus wal resta kan na ni ba? Dia tagbiya bisa. Trumpet bin kawal betim. Pahana ni babuhay sa. Muhkilay kira. Bible by si case. Ay si kay kitan kabriya plix. Jesus ramakas tan ka may marigbiya. Jesus nahatas baraay binakang biyapya. Bako sa Bible bila. Ay si kaiks bahateks kara. Jesus. Pasami na rayloh pinaniwal praway sa. Asih kamanatas barap tauki. Jesus. War ka na ni daw kan wisi witin Jesus wisi tauki kabyaba kunin kiram mo ilay kara. Yar ka kunin may mong biyara. Muiki. Post Thessalonicense 4:17 radia may wisaki. Matthew 25:31 radia may wisaki. Jesus ay lukpya na nila naki. Kakaira saki. Kakaira barawitin balbiatem ay lamarabribia. Matthew 25:32-46 ra maya isi sa bahanan ni Dukiara. One text ka na ni may kriba manani ay si Cakes. Tan kambris Jesus saula alay muhki alay lay kara alay banami karaula. Ready tax Jesus wal ready tax. Diarasut na taba ay makuya. Baraman dia daw kisma kao. Wahila saura ni nabli kitaw kisma. Rili takras maba. Nahki kamaki. Painwals. Jesus waki may sakayawan sa. Naiwa. Witi naimih tailing kiman bilam kay kisa. Bal Jesus ra. Bal Jesus ra. Witin lika, ridi sa manra, ay lama bila ramay briyaya. Tingki palimuh kilay kirana ni dawan, kumiba nila iyam ni maymonan kabiya.